کوچبران بو یعنی پنابران بو کسین مین به تایبتی روجاوای کورسان کلوی داره دمینن. وزیر دروی فرانسا وزیر دروی فرانسا ژان نوئل باروت گوت وان د ناوبینکاری هسده او ترکیه دا بونه آلیکار یعنی ناوبینکارین ترکیه و هسده بونه جبو کو پیوندی ناو بروان دا چیه ببن هر واحد بیجا فرانسا کردین سوریه دپارێزە و پشتگیری آوان جبو کردین سوریه بردوام بکه. باروت برسفا پرسا نامه سناتور پاسکال ساوادلی دا سناتور کی فرانسیه و اشکره کرد که دوی فرانسا ریوبری خسر لباکر رجلات سوریه به تنه نهیله. وزیر دروی فرانسا د درجیا نامه خود دبیجه کردین سوریه د شر الدجی تروریه دا بطایبتی داعشه هف پیمان وان ین دیروکینه هسته بطایبتی شرکی مزن لدجی داعشه کرد و دوی کرد لسوریه ببن خودی همو مافین خواه. باروت هر وها گوت او ریکفتنا د نافبرا مظلوم عبدی و سروکی سوریه احمد الشرع دا باش تبینن بحث هفدیتنا خو فرماندار گشتی هسته مظلوم عبدی کرد لهولیر گوت وی سوز دای مظلوم عبدی گمافین کردان د سوریا نودا ورن گارانتی کرد. وزیر دروی فرانسا د داویا نامه خود دبیجه او لسروی کیجی کار دکن کو پیوندین کردین روج آوا و باشور او دبیجه کردین سوری و کردین عراقی گلکی باش ببن. شام دکه هریما عفرین سردانا پارێزگار محافظ حلب عزام غریب کرد. هجمارک برپرسو کسایتین کرد تین هریما عفرین دناوا شانده دابون جوان سروک خوجهی انکسه لعفرین احمد حسن جگر سروک انجمن خوجهی لعفرین محمد شیخ رشید و برپرس حکومت هریما عفرین وک قام عفرین مسعود بطل او جی کرده هر وها 4 جنین کردی نواوی شانده ده بود ده هفدیتنه لگل والی حلب بحثا گلک مجاران هاتا کرن به تایبتی روشا اولهی و درخستنا گروپ انچکدار جعفرینی. احمد حسن سروک خوجهیا انا کسی که ناوا شانده هفدیتنا لگل پارێزگار حلب بو جعفرین لگل منکاک احمد بخیر هاتی دەستپێکێ من حەز کرد بزانم و بهتر بەحسا چ کرد و محافظ و پارێزگارێ حەلەبێ چ سۆز داوە. دەم باش جوارە و تەماشەوانên وەرم بەڕاستی دەسەریدا ئەس دەخوازم دلۆڤانیê ji پاکروان احمد شیخ را بشینم و جه هێوی بەهێشتا رەنگین بێژبەر بوو ئیرو وەک دەبێژن بیرئانینا شهید بوونا احمد شیخ و کیەب احمد شیخ و بڕاستی 2018 حتی 2019 ئەس وەک احمد حسن ئەس سەرۆکێ ئەنجومەنا خوجەهی یا شیێ بوو ناحية الشيعة يعني سروكي المجلس البلدي هي ناحية الشيعة بيم أحمد شيخو جيجريم بي دوي دميدا براستي إشكنجا وليدان المهمي أنجمنا خوجهية الشيعة هات ليكرن وأحمد شيخو شهيد كات وبي بكرواني وقت بي كردو كردستاني دازده مها ششادا 2018 طبی افشانده بو امچونه به پارزگاه حلب را امرن اشتنه براستی گلک کسته ده بین انجمن خوجهی یعنی بلدیات یه نواحی هرما عفرین تده بین امواک انجمنان اجتماعی کردی ام لی حاضر بین هر وها کسایتی اندل حاضر بین طبی مناسبت بو ججنا قربانی بی لی بی وقت بی درفتک بو ام کارم ابتدا بیرو باوری خوشی ببین ام جبو هرما عفرینه جبو وقت بی افچک دارد بو هین ماند هرما عفرینه دا هر وها بو بن پیکرنه هاتنه کرن و ظلم و زور و تعدایه گل الملته هرما عفرینه هاتی کرن 2018 حتی رجا ایرو براستی موک انجمنا خوجهی يعني يا عفريني
اما قود دبي يعني رجيما بشار الاسد هلوشي او رجيما دكتاتور ووقت بي افاكرنا سوريا كان دبي ورا تشيكرن ام قشتي دا وقف وقت بي شريك من دبي سوريا نهدا وحر مروفك تيدا برومت وبكرامت ودجيانا خاد سوريا نهدا وكي تشتيقو محافظ وك بارزگاه بارزر يعني يجو تشتيقو دينكري براستي ويجي قوت بو هريما عفريني قال لك ظلم وزور وبنبيكرن ديتن يعني قو ملتي عفريني براستي خدي صبر خدي آرامية اجبر ويجي وك حتى قو ام جسروكتيا وقت بي كومارا سوري دا جي ام باطنة آگاهی کرن گو ام وقت به تیبتیک باش بدن هریما عفرینه گو پشتی ججنا قربانه و هجمارك باش ج امن العام و داك به هرمين عفرینه و نواحیه و جبو وقت به كان به ضبط امن و امان لنواحیه هریما عفرینه بکی و گو گروپیت چکدار جی همی و در کبن و کس نمینه ده هریمه دا گوتنک دجی کر براستی گوشبو موسما زیتون اوه وره گوچینا به حباک زیتون تناک زیتون کس دسته خودین سر الا خودیه مال و ملکی وانبن و نشتجین هرما عفرینه رسم كاك احمد نهار دمي بحثا ويا كي كرنكو تشكدار هنا جروب معنا هنا جروب تركتنا هناك خبرش مرتين دبيجن تشكدار ادل عفنين معنا بطيبتي للشيء الناحيه الشيء عمشات للناحيه الشيء معنا يانا بله هین لازال مانه لی وقت به سیطره دوان همیش دستوان هاتن درخستن يعني چه سیطره در دورا ناحیه شیعه هبن چه سیطره مثلا یا ترمیشا یا جرد بجن گلیه شیعه یا گنده خلیل یا سناره یا گنده آشکا یا گنده کاخره همیش دستوان درکتن يعني سیطره نمان براستین تک سیطره نما تنه یک تنه موی جرد بجن دفايل او دفراوجي امن العام لدمينه يعني لي تشكدارد عمشاطه لازال حتى نها د ناحيه شيه دهين هنا وبراي ابو چند كسن كاك احمد چند تشكدار لناحيه شيه مانه چند عمشاط هجمارا والنخيا يعني لهنا يعني هجمارك نهندك هنا يعني هين حيانها مانو وحيانها براي ابو عمشه سيف جي هين لناحيه شيه يعني مالبات عرب مانا الويدري مالبات العرب جيمونا هين وقت بي دردوري ستشيل مالبات عرب دهندر ناحية الشيء دمانا ليه هدي بري تشقص بهجمارهم بري تشقص بالشيء بري قال لك بين بري يعني بامكانهم بين بشسد مال بي حفصد مال بي حيسد مال يعني هي عرب تدبي لأن هذا دوري سي تشيل ماي وروجانا جي درد كمان دشن يعني كيم دبن براستي قالك كيم دبن والنواحي تجي براستي قالك كيم بيني يعني هجمراون قالك كيم دبن روجانا وقت بيجي كروان درد كمان تك درد كمان نمازه بشتي وقت بي امتحاناتي مراحل انتقالي يعني درباز بين انا جمع امتحاناتي سفينهم انا بكالوريا جمانه واوجي خلاص بمراسي وهجمار اتبجم يعني و لسر تليه دستا بمين يعني باشا كان الشيء تشكدار معنا يعني جي ناحيين دن تجروبين دنين تشكدار هنا نا الدبر اندجي هنا براستي الشيء جي هنا الناحيه راجو جي هنا الناحيه بلبله جي هنا الناحيه جندريسي جي هنا اف جروبات دوك عمشات وحمزات والشرقيه والنخبه وهناك يعني جروب هين لازال حيانا همانا اللي هجمراوان هدي كيم دبي وك محافظي حلب جي يعني عزام غريب سوز ده وبشتي عيده يعني امن العام داخلا او بقايا وقت بي بقايا جروبات تشكدار جمانه ودبي ودعفرينه ده بجار كنمي باشا خلق ودگره خلق عفرينه ودگرن جين خو خلق ودگره براستي وگرجي انا قلق بيه وتيبتي لسر ججنا قربانه يعني وقت بيجي بحزاران خلق بقري يعني هناك جيمان هناك تكرا جي بقرين حلبة اللي علم نها بدقري قنديت خو
جبرگو وقت بیجن آرامی چی بی دنگته کاک احمد هون وک انجمن کردی که بینه وک انجمن کردی دنگ متیتا کاک احمد اینترنت لوی داره راوستیا يعني بنيرن ناو جاميرا برپرسي انجمن كرديه العفريني دمينه سروك خجهيه انا كسي بجاهين جروبين شك دار معنا لي هناك جاران هناك نوشاج هناك جهين عفريني مرتين دبيجن جروبين شك دار نمانا حمو دركتنا جبر فيكي يا باش اوكو ام جنافا عفريني براستي باوي كي زندي خلق مال قال مبن بحسبكن كاتشند كاس لكدر عفرينين چند شك دار چند جروبين شك دار معنا احمد حسن دبیجا هین عمشات نه هجماروان گلکی کماله چه تشتی باش او کو هدی درد کردن هم چکدار درد کردن هم جی مالباتن عربین هاورده درد کردن و خلک مای رسان کردین مای عفرینه ودگرنه جیخو ایرو 12 ماه حزیرانه هفتمین سالوگر کشتن احمد شیخوه دبن اشکنجه ده ایرو بیرانی نویه شاندك انجمن كردي انا كسي العفريني سردانا گورستانا شيه كرو گرزك گل داني سر گوروي احمد شيخو دماكو هاتبو گرتن اندامي پدا كسيبو وجيگري سروكي انجمن خوجهي شيبو براي مصطفى شيخو جرودا ورا گوت كو برايوي روجا حشت حزيران ده حزارو حجدان لقال نيزيكي بينجي كس جمال باطويج آلية چكدارين عمشاتان با هاتبو گرتن دناوا گرتیان دا 6 جنجی هبون همو هاتبونه اشکنجه کرن برای احمد پشتی 4 روزان جی اشکنجه هاتبو بردان لی جی انجام اشکنجه گران جیان خواه جدستا بو خوش و تبسلفجی مجلس وطنی کردی شاغشیه ام دبین پاش وان راجی وز حزب بارتی دموکراتی کردستان سوریا را شهيد نشهيده مالبوتا شيخو شهيده كرد كردستاني وهرو جام دبينن تثبيت به انه حركات كردي مجلسا كردي لشهيده خوتي خيار ام بولسيا وان دكن وام دبين بخير وطن وان شاء الله وقت ما مستاقوتي كتاري بريك هاتي لسر كوبريو كردستاني ام قشتي ان شاء الله بردوام بن امي هارن وشهيد جي نامره وشهيد نامره وشهيد شهيدي كرد كردستاني وساعتها واقعا خوش بخير واتبين ما فوتش واقعا